أنا هي للك المغربية، واللي القفطان قفطاني، والأصالة هي عنواني، ورثتو من جدودي وهو تاج راسي، واللي تيزين لباسي. Tradition encore mais au Maroc, chez les tisserands du pays Zayan, dans le Moyen Atlas. Devant la Casbah se déroulent les danses typiques de ces peuples où l'art du tissage s'est développé depuis les temps les plus anciens, et dont la danse du coussin, dansée assise par les femmes, est certainement la plus curieuse. Tradition d'ici et d'ailleurs, ce qui ne meurt pas. عام الله شحال من عام هذا؟ 2000 عام لاله فاطمه. اوي على 2000 مالنا ولينا خويا فراعنه. هلا متعي لي يا عوينات. ياك ما هذا السربيز ديال الطوس اللي كنت وصيتك عليه. لا